Pinidza Kongpo ni Phar Ingkora Hiniar ni Rongjang Pong LP School along Karbi customary law mate arona putak jirok tok ame Karbi anglong rongasar ame hinpen rongkep arongasara phan se ke kipi ke padupana birta kat news ase malong birta na pali Chetham dame Karbi anglong lake 6 schedule along ripusi hokpon Sonsi 6 schedule along ri mate Karbi anglong autonomous council along ke ame thang jongjong pen kachari ponuna jakongdo Laso tengpen rongasara tuma phanja kongki pi pondo lake Karbi customary law pu aron thik pondo Lasi Karbi anglong rongasara ameya hinpen 6 schedule arlo kedo Karbi customary law arona pothak rongasara tom chini veknang ji pupen rongkep arongasara tuma phan seke kipi lapen chirok tok ame rongjang phong LP school along padupong Bangso ame harsing rong hang pensi chari pondo Lapen me ki phalam thi suren terona hin pensi parjupong All human pen is Karbi anglong rongasara me abidi sir the ronghi advocate Dhonison lekhe advocate sir the ronghang advocate Jiwan be advocate Sarvesan Timong advocate Sombi rong pharpi bidi sir kongchun bang longki ronghang bidi sir Lokheswar tokbi anparta Karbi anglong rongasara me tiripya kongchun bang Don Sing Rong Hang Anparta Rong Keparong Rong Jang Phong Rong Ching Don Phong Langso Birla Long King Hi Rong Tharwe Rong Chitim Rong Ching Thur Rong Malong Rong Barim Lapen Rong Chingri Arong Asara Tom Chetong Dun Si Karbi customary Arona Putha Kachetong Dun Aluhi Advocate Lapen Bidi Sara Tom Pen Clardak Pen Chethan Chimum Pedapon 14 July 2021 Labangso Omdung arong alis apana bangke Assam Gazette notification along notified pontang lo. La so notified pontang that pen kedam tang council pen sitame deng pon lo workshop bipon lo centrally la bangali thom workshop bipon lo. La bipon des sitame jesemet pet ke dili tumhan bangke council pen le nange toya son ke kali sitame la Karbi rong asara tungdoan Matila inglong aso rong asar tungdoan labang so Assam Gazette notification along labang so dito fight pon arong tuman mati arong asar the tuman bangke longri si pula rong ko an loma pucing rong pola nili tuma senior advocate sar the rong isar ke hai lapen donation lek the ya ke hai alang litum bhan hang pen laso cibirta pen labang so pensila nili tumta claim bom dun bom lo lasom si nili tum pilian bangke pinian pen bang nilitum cikloyon plian labang so seke ki piamai bang nilitum claim lo jong si nilitum han rong asar the tum chingrum pen nang hang lo pote nilitum bang ke tapusi dun bom la pen tapusi lason se seke pi dun bom laso seke ki pi pon lom bang jesemet pet bang ke customary law puthak nilitum hola the Mikil Hills Autonomous District Administration of Justice Rule 1954 Hola so ningkan ahud labang so ilitum phan aronang pathik pipon ilitum phan la paragraph 4 sub paragraph 4 along hola 1954 hola so hut India a constitution long la 6 schedule la indeng tropa list long ilitum phan jakong na pipon an hola so jakong long la isia jakong do ilitum jongsi inglong aso mate Karbi khai tum ning hang prote ilitum pilo Village Council lapel itu Village Court abang itu labang so kikim kerang bang itu pilo court long sitame kacing sai bang jurnated prote itu pilo direct high court ni prote Supreme Court lason silitum phan jakong nang pilo lasi jong silitum laso arona tengpen laso customary law tengpen ilitum jehar jakpon Prote ilitum ho pusar pisarar ni pen Karbi nang plang lo pen sopir thelong pusar pisarar ni pen nang klem bom bang bom nang kroy bom nang wang bom jong si litum hol hai arona mukha abang ilitum jeteng ning ne pen kateng ne do ansita me ilitum pilo chiri pen chihumri pen chibir titu pen ilitum chihar jak tu thek bote Karbi khai mateng long aswa khai tum phan bangke jokwan longji pusinili mathadam Sinon sudah me ditum evoker tu kita me nang ditum pantai ditum panang tan bom lo sinon sekitar pi bom lo
si so seke mane itum bang ke custom prote itum ke ho fisar adin pen so arona tang pawir bedeti pan ako akimi la so bisar kindar bong itu kado kawe kimisen ponje pati ako kimisen seke nak pitulo si kado kawe panda choro part lo puni rongkep arong sartum itu dak kitong lo la pengke rongkep arong sartum itame kini samjen pen tum jitan cemum pon si me istame do pon lo lasi pini jitong rongkep arat don bere ta do lakna do na don lapen non next an chiklu bangket agust 12 tarik lage taralang solong se dukon po lason tha mai do ponji lasi nili tum hal bangso mai ta lason tha se dukon po tum rong asar tum ke claim ke dam ke do ke thak pancheng lok rong asar puta non long ke thek muchoni ri muchoni bang khe tum nak chong thuni de ni bang khe lam karju jida ta tumi kullu ke thek ta ke nang so si itu rong asar pandan tum than jimu mon non akai bangke lo thek nang ni ben kisa hako ko rong asar dum mangke hak lo thek thek chok der lam ki thek lo te chok sta non bangke chok chilo ni tum la so bangke than jimu mon to kon bom lo ba rong tin na tham bom bom lo thek ni athe non ke erosi ke chotok dun poida ni tum han powerful na pilo council ben government ni tum improve lo asila sabang so akagos ka chotok dun busdami bang jitia bang sodom nak chong thu ni da ni lo to kong thek ni ame je tok thek chok chi ame je tok chok bang ge aro dak komani enusina hang po la som la lo dei po ponder po pada ke ba kapre kes pi ponder po de la ke kapusi ke rong asara agambra tum khusi de po la si lo thek na ji uni tum bang ge awareness la ta bipon bom